Raiko Madilung Pen di Purong Sopia Long Harga Tiranga Parman Cirok Tokasai Kedeng. Di Pulawar Dilazi Ward Number Lakhasir Kat Pirla Long Street Light Abiteri Kang. Dongmukak Indian Oil Highway Station along Lamki Keklang. Kadok Kavikat News ke lang arat doana bang pubang pia panseta me pini karbi prime tama birta long pen kardo na pajarik long kardo tang te pini karbi prime tama birta ang ton pen arjwei tha har ghar tiranga jai me kapachun jia phan pini di phurong sopia long rai koma dilung pen jirok toka jai me patupon Det pialong katalon bom toksike prapuang deng Bharat Swadhin kelong angdia long kedeng Azadi ka Amrit Mahotsav palong pacheton dosi rai koma dilung pen har ghar tiranga farman di Purong Sopia long chirok toka jamek dengpon di Pujoy Singh Doloi Auditorium holo chatai pen kapang cheng laso angriang bang kedamasai rong Sopia ra taphan har ghar tiranga jamek kapachun jia phan birta pachini har ghar tiranga jai mekapa chunjia phan pini khat khati lahore jana dak raikom sai campaign rally padosi chirok tokasai dengpon nonang ke leji pai cricket home lapen pai kre po ani ahe mahe malong det pi alama talon don honang ji raikom sai ki atum laso alam rat aphan kapachini jia phan pura pini khat khati lahore jan atawara dak rally padosi chirok tokasai dengpon Laso asaya long mukazan khat khatia long kido raiko matum chetong di Puman jaka cheleng atawar piniadap theang prin prilia pora hot lawar dilaji birla petrol pama thengwa long kido street light abeteri kanghu Karbi Security Service along ke claim Rohit Tobi pen petrol pump along ke ton ke lang asai ke claim boma pora hot street light abeteri kanghu bang hini atuma phan ke thek dun long Theang prin pelia da por phai ke thomra achiti ma por malom si laso abeteri kanghu atuma phan karjwa hot ihu he pusi kachathang bonta apri ke ahokalam te than si tangka pharok ko pilo lapen beteri na papon long non pusi kanghu bang kachuningri ke thek dun longa bang pen kapachinya tengke beteria bangke papon long ledat long sita kang hwa tuma phan kang nang dunjia phang inut vet la pen ari deng mobile ta ka vedeta jok madu aphan ta tong sekot pen pachini un edet la pen kang hu bang hinya phan ta nep dun long ledat lo pusi ke thek dun long vek rohit tok bi pen than pachini मनी मांगता पैसा के बाद क्यों किया है भाई हमको पैसा नहीं चाहिए मुझे तो वो बेहतर चाहिए फिर भी तुम वो क्यों किया है जो चोरी तुम क्यों किया वो भी यह डिफो के अंदर में डिफो के सेतु के अंदर तुम क्यों चोरी किया मुझे पैसा की बात मत करो मुझे पैसा नहीं चाहिए साथ समय तुम लोगों को भी काम अब आप buat sini mana? Kira nanti kita aju nertol an teknolog bang ini sudah tahu mana ya Kemana muni je ni kan? baru kampung kali baru kadang di sekolah di dalam alum lami bah Bila lam lam muni je. Apa yang kente? Kau nak por lam je? Por. street 30 lam Street out. tin lagi lam है ना लपले बनी दा कोना चलाने 30 ले Nang di dadak sih gitu ya. oh दा sini ले ajo tadi seperti ini sedang ni kan kemang lo ajo है Masih semua ni nak. oh kemang lo Tapi along a break bola pun yang tujuh pana kau isang di mana pun. ini ben kayak gundi sih oh lu ini Kami tapi dari panjang sampai kami itu sampai Islami konsep pun mata dia very do mana dia. Cara tu yang oh nili ke dak la ni theng nu la ni kan pas ngan ke ma ke sang na pitang ke ni ke nu dak lo pun ni la ni theng nu long ke ni han ke la sang ke ni ke lang ki over at pe ni hem dam igla hai amat आधा घंटा 1 घंटा फिर dak स्टाफ तुम मित्तान हम फोन कॉल है रोहित वो बैटरी लेने के लिए कोई आया है गल है आप मुझसे बातचीत करो ना पुल है मानी ली फोन चाहिए लो अलाली बनाना ना पुल जे अच्छा नीली फोन का तुम से ला बैटरी का तुम से बांग लो जिके सास ना थांदे Karbiya mo ma? oh karbiya मुझसे हम ना चिंकी है जिके सास ना तो नीली बैटरी का तुम से बांग लो ना पुल मानी बांग कौन मा सालो नी चिंनी को दे ता kumalo ala sosar hana pachingi tap sini ta ki pudun
masih turun dah saran tham है सर इनको मत देना सही में खाना है ये सर मत इधर दे ले दा माके दा Mana problem no? Orang ke apa ilmu tu kan bukan Tante labang so bitri tuwi kang hu kolam nang li anu ka preham puchin na tuwi patap. Tapi ang print dia form no. pada pacini ke la gambar ke oh sapun kasih ada sunai di mati oh orang itu di bani nang kan kan lah ya langsung nanti nang lah ya mas naik Buat sini mana? Kira nanti kita aju nih kalau an teknolog bang ini sih kita hemeni ya Kumara muni ji ni gitu. baru kampung itu baru kali baru kadang di sekolah kira lah alum lami bah Bila lam lam muni ji. jenis Apen ke ente ko na problem ji hai. street 30 lam 330. kan lagi lam है ना लपले बनी दा कोना चलाने 30 ले Nang di dadak sih gitu ya. oh दा sini ले आजो tadi seperti ini sedang ni kan kemang lo ajo है Masih masih nang ni. oh kemang lo Tapi along a breaker bola pun yang puji pana ko bo isang di mata ko. itu kan kayak gundi sih orang ini Kami tapi nali panjang sih kami itu sampai isang konsep ko mata di very do mang dia. Cara dong yang oh ni ke dak la ni theng nu la ni kum pas ang ke ma ni sen na pitang ni ke nu dak lo kun ni la ni theng nu long ke ni han ke la san ke ni ke lang gundi dil na town committee tumara tumhanang lihin betul ko sini. ni puji la chalo non to san ni non dak san ni le ba theng nu long lo bisa lah ya kami along ka break along cuma tadi ul time ini tapi langsung along magalang ni kita jelang cari dente langsung ni mah ट्रॉक्सिके प्राफो आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा पोचे रक्टका जैमेक जरिकिंडेंग हलोंगटा पिनी मोटरसाइकिल हुम फोकेप सुसे कपाचिरिंगा साइडेंग पोन जरिकिंडेंग तात्सेंग पेन उम्प्लुंग हावर आन मोटरसाइकिल कपाचिरिंग पदपोन लासो तिरंगा यात्रा लोंके जापोन बिजेवा ए ममेफु आकार क्रो जरिकिंडेंग टाउन कमिटी चेयरमैन सिंक्लाम तेरंग जरिकिंडेंग लैम्प चेयरमैन रोबिन हांसे जरिकिंडेंग बीपीएचसी चेयरमैन प्रोभेट टिसो शक्ति केंद्र जरिकिंडेंग पेन दिलीप शर्मा आटम चेतोंगडोन Dengkon mana harga tirangga plus program TV benda sebenarnya seperti itu YouTube program bipon sudah bela so non selain grup tin sudah me pipon bom la pen dak jirikeling lens pen da pipon bom la pen non nili tum dak politically party mondol hoy pen da non pini 15,000 so se laso national flag ang lepon policy pini non laso program judet pen laso apek adon tin keron poni fansinil tum sik pon lo apen so program pini आज़ादी अमृत अभियान शॉप बोला सो 75 निकान ट्रक सिकेरा फो के प्लेंग लासो निंग चिपारोंग लासो बाइक रैली हालोंग निलुतुम जिरगेनेंग टाउन कमिटी पेन नाइन आमरेंग विजय मंडल लातुम फांता चुरोरे उन्हें अलांग तुम ला सेंट्रली पेन केसिक पन दा पेन डायरेक्शन किपिया टेंग पेन डिस्ट्रिक्ट तुम बांग दा मंडल नंग पाली लो लासो मंडल पेन atum laso duty ka chiklem pon nili hin lalang tum fan sorore te onde isi adu kawe amu long sama dengan cerap nopon lang fan tum news channel la tum sama nili jur na pin ka churo pajiri lo la pen pinine tum ba battery ke dam i abang la hello pining il tum ba det pi ningkan truck skera pho ke chok aso pharmacy nil tum la ini tirangga jatra sini tum han central pen same si arpum pipon lo sini tum dak amreng bijewa mondol pen same so abang tum masuk pon labang so nang itu campaign dam ponan no gadam nil tum jirkendeng tu dasing dam lo la penon aku puthot jirkendeng tu rongceng jong klian pali la arong tin dong pali puma jadi tum arong pin pali ban istiqlal sa nah tum labang so campaign dam har ghar tiranga pu labang so lam ther mese dam lo la senang tum rara kiron padupon marara tum pan pini bangke nil tum tiranga jatra pu farmasi dam chot la sin nil tum bijawayam pem same har ghar tiranga farmasi nil tum awareness clip on
Dokmoka Police Station Kaparlo, Sarjeng BOC, Mate Indian Oil Highway Station, Dongmoka Kalong, Pai Pai Nipai Sir Cap Arnikang Sang, Por Pai Troxia Por Malong, Jang to Kethayatum Keklem Kidam, Asai Oya Jok, Petrol Kethainang Jia de Makara Longsi, Diesel Kethai Rong Pen, Robi Sing Rong Hangakar Kahenunang. Dongmukak BOC Mate Indian Oil along Mahamaya Constituency AP HRC Songja Robi Singh Ronghang Avegon Narakar A0987350 along Petrol Ajang to Kethainang Jadim Diesel Kethai Rongajok Motor Kahenuna Jang to Suri Sikethai Pen Hem Kachidang Bomapura Hot Tower Bank Kachington Kokajok Mechanic upon Ahem along Chihang Ponsi Kahenuadim Palang Toilong Petrol akaralong diesel kethai ronga potsi kehenu ipu mechanic pen kapachini apijong dongmokak biosialong palidang pen jang tu kethai kechok chaputhak pachinidam nang le tuanda chini lugedi hidi jo jang tu thokla panu mati ma thok the ma dakho laso abusi a problem ke do joine se alang le tum ajang tu doan ke kipi lap lo mati rat tu kali thadi tane non ta ko la sonang tem rong pro tangte tasi non ni ligi pukang tu bangke alang li pini bangke lam chak chak pam kanang tali blo tangte nona son jong si claim bom blo tangte il tum tangka chu en det pen pang samri blo tangte ini tum aka ke na hok do pigi lasi non ni li puji bangke jong si mukiwang jilang arnis nami alang li istap tum han labusona pakle mas asai blo tangte lake ili tum la dak pen masi abuse masi ili tum sit det nangji lake nilihin pen se pulo se nililam theke lan del pardon Dongmokak BOC manager pen alang nipan dia chuangsi mua prang pen ke messenger phan lamchak chepidong lapen halapu jang tu ke thaire ka mangta ke chok che kobir si dia chuang pen ke henwa kar kaslama nam pidon lapen jang tu lin cap thaidun thu ঠিক থাকি আমি একদম স্ট্রিক্ট থাকি जोन गाड़ी लेवल থাকে তাতে বি খুদিম কি বাটি এটু পেট্রোল গাড়ি আছে নাকি ডিজেল গাড়ি আছে ड्राइवर থাকিলে ड्राइवर খুদিম মালিক থাকিলে মালিক भूल हो गया, वो मिस्टेक हो गया। आपको देखा नहीं है वो गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ था, पेट्रोल लिखा हुआ था। ध्यान नहीं था, ध्यान नहीं हुआ। अगर आप ध्यान नहीं देगा तो कैसा चलेगा? अगले बार से ध्यान देगा। कितना साल हुआ आप काम करते हैं? कितना साल हुआ? 10 साल हो गया। आपका नाम? सचिन कुमार पटेल। सचिन कुमार। International Indigenous Arania long pacheton dunsi Assam Lekika Samasahin pen patrapi ponsi Matimanu Samanoi Dibos mate Longri K Chingrum Pet Arani Guwahati rong supia long katalong nahot Lamet po mate Pirangke Borsing rong Paraphan Loko Bandhu Lombudar Kaman Huroni Matimanu Samanoi Anong e Kapajir Assam Lekika Sama Chatum Pen Pai Pai Nipai Sir Kepani Guwahati Cotton Alumni Bhavan Auditorium along Longri K Chingrum Pet Arani Kapeman Hotsi Padumi Gogoi Meipi Assam Lekika Sama Chlapen Bornali Datta Bora Kongtun Bang Assam Lekika Sama Chatumari Deng Pensi Lamet Po Mate Perangke Borsing Rong Paraphan Loko Bandhu Lombudar Kaman Huoroni Matimanu Samanoi Bota Pajero Karbi Anglongor Rasnoitik Itihas Political History of Karbi Anglong pu alothuya pharmacy Borsing rong Paraphan bang soanong e pajero গতিকে এই খিলঞ্জীয়া দিৱসটো আমি ঐতিহ্যৰ কাৰণে এটা প্ৰেৰণামূলক দিন আমি ৰীতি নীতি কৃষ্টি সংস্কৃতি যি আছে সেইখিনি আমাৰ সদায় নিজৰ লগত ৰক্ষা কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা প্ৰেৰণাৰ দিন বুলি ভাবিছোঁ মই এইকাৰণে মই এই দিনটো অমল প্ৰেৰণাৰ দিন বুলি অভিহিত কৰিছোঁ আৰু এই অমল প্ৰেৰণাৰ দিনত আমাৰ যিসকল মানুহে আমাৰ যি কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে আমাৰ এই বঁটা প্ৰদানৰ যি গাইডলাইনছ আছে এই গাইডলাইনছৰ মতে এই কথাটো আছিল যে যিসকল ব্যক্তিয়ে জনজাতীয়সকলৰ কাৰণে কাম কৰিব জনজাতীয়ই হওক বা অজনজাতীয়ই হওক কিন্তু তেওঁ জনজাতীয়সকলৰ কাৰণে কাম কৰিলে আমি লোকবন্ধু লম্বোধৰ কামান বঁটাটো প্ৰদান কৰিম সেই অনুযায়ী আজি আমি বৰছিং ৰংফাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এজন সুযোগ্য পুত্ৰ আৰু তেওঁ মই ন হুৰুজ বুলি মই কৈছোঁ আৰু তেখেতৰ কলমত বহুত প্ৰতিভা আছে
গতিকে মই মোৰ ভাতৃসমূহ তেওঁ যিখিনি কাম কৰি আছে সমাজৰ কাৰণে, কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে, অসমৰ কাৰণে, সেইখিনি অতুলনীয়। আৰু এই অতুলনীয় কামখিনিৰ কাৰণে তেখেতক আজি আমি বঁটা প্ৰদানৰ কাৰণে, এই সন্মান প্ৰদানৰ কাৰণে আমি বাছি লৈছিলোঁ। গতিকে আজি আমি বহুত সুখী হৈছোঁ যে তেখেতে আহি আমাৰ এই সন্মান গ্ৰহণ কৰিছে আৰু গৌৰৱবোধ কৰিছে। ini niliphan home lekhika samas wahin pen International Day of Indigenous People ni lokobondhu lombudor kaman memorial award nang pipo nili niorong piglo apen isi ceru paru kamimi ason nili masa ponlo lapen bangsu anong kelong pen nili amsu se lamet ke buci ji panili cisikong lapen bangsu alusui nili ke paklang sing 2005 ningkan pinian ke ningkan create roxian plengtang lasi nili hai ke tok cipadu alele pusi nili mata isi recognition pusi nili mata damlo lasi amsu se lukit tok thegia phan nili jakong silong lu pusi nili mata damlo sa penengbong pa nang kuto paklang di phan mata penengbong nili jasemet ke pakni alu thu paklang di pu mata lo asi pakni ke paklang elo non pakni dolang এতিয়া লেকে যে আপোনাৰ ৰাস্তায় আৰু এই যে যিখিনি আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমেৰে আমি গোটেই জগতজুৰি যি খিলঞ্জীয়া দিৱস উদযাপন হৈছে সেই বাৰ্তাটো যে আমিও অসমৰ এটা সংগঠন বুলি কৈছোঁ সংস্থা আৰু অসম লেখীয়া সমাজে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আমাৰ মহিলাসকলৰ মানে কি ক'ম অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰে মানে সমৃদ্ধিশালী আমাৰ অসমৰ কাৰণে যিসকলে কাম ইতিমধ্যে কৰি আছে, যিসকলে কৰিব সেইসকলক প্ৰেৰণা দিবলৈ যিসকলে কৰিছে তেখেতসকলৰ শলাগ ল'বৰ কাৰণে আৰু ভৱিষ্যতে তেখেতসকলক আৰু অধিক উৎসাহ দিবৰ কাৰণে আচলতে আমি আজি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ আমি সফল হৈছোঁ। কিঞ্চিত হ'লেও আমি হয়তো ইয়াত আমাৰ অলপ অনুদান আগবঢ়াব পাৰিছোঁ, সেইকাৰণে নিজকে ধন্য মানিছোঁ ইয়াৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই। Nanmalam sopora phan birta mo ington iksenang isi birta kime Phuchim Football Club atumpen patir piponsi Karlitang Erdang Tokbi Memorial Football Tournament kibi ponjia phan sisik pontanglo Kipathoji adim Lokso Tokbi Playground Wuthungaji Karbianglo Lan susi kachini thujia phan la abir kipia number along humri iktami আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mopit puthot birta long wangthuiklo Lowering Tepi Police Outpost Kaparlo Tarabasa Benjamin Arwangalong Jirsong Tarwa Hemalong Sukram Timung Indira Rongpharpi Lapen Moina Rongpharpi Atumangbong Longlialam Kikiklang Pherangkia Mai Kepa Phuloni Ahitia Dung Dag number Parohinira Sirkepke Patrok Alonglialong Mondol Atum Longlia Hoi Non Puanta Ketak Pipetera Jok Hedungalam Kikiklang Longlialam kikiklang nang kok la kikidam tang pharokre sirkia pra phokya pra hinia nikan abarin Karbi Anglong ACEM Karlitang Nihang Rongphar Phulonia long dak number phokya pra isido Laswa Longlia long Karlitang Nihang Rongphar abang kachilang apor kavya jok Sukumar Timungpu alanglia jirpo phansi palang toilo Longli chirai detnon pa phan kali Longli ka pahona phancho Longli kilang pia jok Nihang Rongphar aning kang sampen Phan Prokep along leke Sukuram Timunga Phan Peklo Lapen Phan Prokep ke Nihang Rongphar Somar Banghini Indira Rongpharpi Lapen Moina Rongpharpi Atuma Phansi Hodailo Lapen dak number Pharohinira Sirkep ke Patrok ke Council Pen Order Pieta Pita Mondol Atum Longlia Hoike Thapi Perek Ajok Non Asumar Atuma Kaya Hut Alam Keklang Lasila Swalong Leputha Karbi Anglong Autonomous Council Keja Tumpen
ahok akang sai nang pivek nang ji pusi moina rong pharpi lapen indira rong pharpi atumpen kachuning ripado solam dorat nilimen ke jirsong taro lapen nili ke ilitum karbiang long keja abang karitang nihang rong phar asupulo lapen nihang rong phar ke karbiang long second CEM lo lapen fourth CEM lo nasi nili nang litum phan pini nang ke hang press release pinang ko at ke justice ke long je phan lapen dikheke ilitum ke hai man ke do Dr. Tuliram rong hang phan stame alang le hin pen prabjin pen nilitum a problem nang solve pidunji phan se nili radathungno ini press release pinang kok lo ta batai hini ke thom lo order na kele sita kityata chingrum pet po hala so 2007 8 9 alom sita kityata demarcation paturi long le datik tik la timung hemasor tumbang aprang prang politician tumphan sumrong hang la hui tumbang lang tu phone kuri po stop check tik pini kele lang penap dik pula la ben mat se nilitum nonanta akoi hala dak papulong pa mi medet mat se sk mondol tumpen aman nilitum akoi chichi ne dat lo sta report teng pen sitha buhilong la pen me mong khan long check dam lup lo ten nilitum chichini nilitum phan apata adak number nang ki 296 lo nitum parman la pen 296 kal pu national highway ke dai along le ke la dak la phuluni bozar along amalo ar vi side na kurna be arong along la se ihi ke national highway lo la pen la so dung isia side na da bangke la ke kosari tu malong le baklari tu malong le la pen ha ihi na bangke bengali tu malong le three side bangke nili tum chichini lo sita hala pu ki jodan na da side hala side pli ke chok na bangse west side na bangse nili tum chichini da lo pan athemala hui ke akam ke sk mondol tum si nang pun pinang ji nili tum me thang le ke pun si ahima che paklang che pakke nge kam le ke cheng si ke halang tum sarkar pe nang thak lop lo te hala tum si land and revenue staff tum se nilitum han nang pun pc an se nilitum da che do kholam thakji se 2007 2004 se la da nilitum han me di pata nang ka thak ho ka che salam la porte te ba ni tum nang thak lo council pen 2004 6 12 2004 la ka tok do se ta nilitum la akhajanan da chipi bom lo piniar ni an tax mokha do an we anta everything is clear nilitum se ta along le bang nilum phanang pun pi pede na mat demarcation ang kuri re mat nilitum occupy dam no dak lo non ta la se prabjin pen nili hin pen ka chuning rige in the name of nihang kalitang nihang rong phar inot karbi hem prek nang hewan pi bang lo district nang hewan pi bang lo rusem son sing in ti tum pen chi song rap pe da bang lo khorsing in ti kalitang khorsing in ti first cm of karbi along pen claim rap pe da bang lo la se la hoi alang litum am hang lang ra la ni hang rong phan nili phu phan stame la prap chin pe nili tum phan justice ke long je phan si nili ake hai Dr. Tuliram rong hang phan sami nili media hoi pen sami alang li phan so alam chipi lo Pinikar bi prime tama biota bangke la pansi kangton iklong